Mushimba wetu mewenzela nanka. Iranga yena walonga washinshika itu nateri kumumonako. Ichinzambi udinokenga nindi fuku dimuto katweshi kumumo. Natega numani. Izambudi na okenga nindi fuku dimu ni nami tukatweshi kumumona yena. Ichi diana kufuma mwanindi Yesu Kristu na mteme shungano amaseki. Akushimu na nindi ingiri yanu kuchisu chanka. Umenu muniru ujina lalu neni ini irugeti waswesha kutuwaru na kutuwala anti kuijadake. Umenu ku ingiri yanu mchisu chanyanya. Bichi muntu weji madina kumutambika. Ituna kuanda inu mpinchi kudama kwa afuma demu niru ujina. Ingila demu ujina yanya. Ichua nadina kuendati na kuya kudinye. Kuyuru kudinye. Zambi. Ichi wasi muntu ni umwana wa maseki. Udina angovya kufumisha muntu munjira ya ineni. Konda mtuwaru munjira ya nyanya. Tunateka numai. Ilanga nzambi. Udituma chane eria mweni indi. Tina atweshi kutufumisha etu. Tina ateri kukufumisha eyi. Euna kudisa mane injira yeyi. Mwante. Injira yeyi netu. Ichinza ambu kina ukuleja nindi. Yeni injira yeyi atama. Kina ukutwala kudihi. Nindu dinakutwala kuishia dake esi. Kukala kosti yendu numutiishi. Dichi hiu dinangovya kufuma mundu. Kuronda winzimu. Kina tegani. Dichi talenu chuma chane eri inzami. Chuku lete sha lelu. Ufumi muni injira ya ineni. Kuronda winzimu injira ya nyanya. Ukanda wa Yohana chapter 3:16 out. Kaso ejeri inzambi. Kenga mpate ya munu mwishina. Wahene ni mwanindu muo. Ronda muntuku mkuwerera. Ahetu mwanyaka kaburi kwirangahi. Mwaninda ahene nidi yinyu. Mulonga richenjiri yano amaseki. Wenjiri mulonga tufiri hanshidi. Chetu. Ejima wetu wana amaseki tukweti tikatu chanshidi. Bichi tikatu chanshidi kosi muntu mwana amaseki. Kina ngobya kutwesha kuifumishako. Ero kufueta mali kudi muntu. Nekulonde na kulombereri. Ronda kufinisha yaka mwina nzambu na titi. Ero kuhana mpembiye era imukoko. Era ingombe. Nakulonda ni mfueti. Era ka priest. Era ika prophet. Era ya mnidi kumbidi yenu. Ini dina ngovu ya kufumisha nshidi je yuko. Dichidi kushimuna. Ero kumfueta mali. Ero kufueta ka pristu mali. Ero kufueta ka prophet. Omarena kudiri cha mkunkulu. Mulonga ami. Eju metu da kwanshi. Eri matongo jokineri muntu udinashidi. Udinangovya kusisha mkwaka mwina nzambu washira. Chinjira. Iranga lero antu anakufueta netu. Anakufueta kwa amuru akubura kuiru. Usaya achwana kuitwa anakudihi. Iranga nzambu wa ikenga. Nzambu asesha kutukenga lelu. Yana afumina tuleteri isa. Dichuti na kushimu na nini? Nei lelu. Ukukuwele na mwanindi Yesu Kristu. Ona hapo pelila kurusu mlonga wanshi dijami. Yuko amwineo. Charaloga tuesha kushika kudini. Ndienu. Ichi yeni injira ya nyanya. Hindi na kutwala antukumu wa haya nyaka. Anaitokeshi na mashi anyi. Na Yesu Kristu. Mukando wa Yohana chapter 19. Nao cheri mwanteso na mpopi deha kurusu. Ikumi nako ama shidika hiya kuinza nao wakotori nyendu yindi. Cheri yana mwande na aputeki. Nao shidika umwa katika au. Wanone richuma anyi. Iyonga. Weruki iyonga. Wanone ri iyonga kumuchonga kunka. Wedikiri yumanyi. Mashini chumanyi. Ni menji. Kurumbula yumanyi. Nao nshidishia na ateri kushikosa. Baina kufueta maluku. Baina kuya kuchechu. Baina kulomba. Baina amulonga tate ya mwa ya kuchechi na mnaka ya mwihuru. Kosi. Kudoa njira yimu ya kuira munka mwihuru. Ichieni njira. Inamweka nubudeti. Uitira mudi mwana kanza ambi unga. Ichina tindi hini Yesu Kristo. Ichinei lelu ukuhela Yesu. Ukushia njira ya Yesu. Uku ya kutumkweni mwitine ya kulombelela ukufeti mali. Wakashika kuizana. Leo nae mkiyesu na kutarumu hii. Ya weni. Ulonga kubula kuti.
Urakupula kutanga mkanda wanyi. Etweji metuda kwanshi. Yana kufuma wana kudisama ndisama na twingi marufu ni makani. Mulonga wanshididi mtu wena. Bichi nshididi mtu wena Kristo Yesu nzina kuipopera hanka. Akurusu. Ulondene wena kuparumukana kumukwela yeni Yesu Kristo. Ukuyinka uumi wa weha. Pia kutwesha cheko handira satanaku. Pia kutwesha cheko ikana chipepa chaku pepa makani haku. Nateka na mani. Hela muntu wakwachika munsano ya uvumbi. Neya kumukwela Kristo Yesu muwala na kumwiteja kuikara chamu inu jei. Na no chafwiri hakurusu kola nshidijei. Yena ukuyinka uumi wa weha. Nateka na mani. Dichi. Iyi nsangwe nashikibudeju leo. Idi uri mu mutima weyi. Udi munjira imwide. Udi munjira imwide. Udi munjira ine itahinde. Udi munjira ya nyanya. Iki munjira ya kufuma munjira ine kufuma mungai. Kufuma muchinga unaweza kuti Kristo. Yesu. Ichi Yesu Kristo. Iune kali chamwe ncha wantu Udina kwa mwina antu mechakubula kumufweta uhela isiriza. Mwiza yeye yana ikenu. Ya kuchecha na chikenu. Kuchetu utara kiuru wanya. Kama kana kupapachana nyana ya nyanya na kufushi shidi ya Adamu. Ili matongo jokile mwana wa nyanya shidi kufumana menji. Nishidi nye kufumana menji. Ilanga nyana muna kuitwa na netu. Muna kuitwa lirati. Kula kuiranga hii. Kula kutanga mkanda wa nyana. Kuhusu mwana wa nyanya kupapachisha kulondaka ime uru. Papatisha chako sanga shidi wani. Chako sanga shidi tumani. Mashi a Yesu Kristo. Ichine eilelu. Uku mkwela yani Yesu Kristo. Ukita chine udi mkwanshi. Uku iza na ukwela Yesu Kristo. Chuma chikumweka na eki. Ishi nijeya kushira ngayi. Akujana kena. Nizambini ndiye na kujimangesha nshidi. Chuma chikujimangesha inati. Yo masha mani ndiye Yesu. Bye,